Hello, good morning. Tusin ka hunin. Kain sa kunya kat update hong bol kiting. Again golin 2p na 2p kilele ita bang inhi akisa khalo jekin I had signal banga nitia video aksimi ko jeka amasakan le a foundation kipat tung akan kon posa ena loten je hina check out na to hi niau cha foundation to a khomo kon zo the tawa patinung si jekin itu tuni hin bak envel kitingun again golin hotia video galaxy mai like show off na hi mai lo ai le banga hoti khati ti ho tam se ma ile le ka gen gol khan in hi ki sakhapo a eta bang hi miadin bang ma hi kilele ya dia chu je hi very pakkai mai ai jekin hedging na to koi tup na din gaun mahan zo ane ni tingun gen gol khan foundation ho zo ai ta tu hin a pillar a khum le zo ai ta bakan leo chun heti dan che ya azo la bang neo cha la ki panta a heti he ya heti dan che ya ta ko window ding ta mai window di azo la taklam hi almera ki fix den di ki ti ya ye ban jun ta khile neo cha bak ki bola bang ki zim panta je ya window din tin hoi lo wang chu ka hapwa le ki adin hoi ka sama ma yenga ti che ya dalam hi kitchen ning ki tie ya dalam hi kitchen ning ki tie ya bang hi bakit ne osun tamai hin do hin tin ta ka hin kot khatomin din lamain nung lama chin ding to ta hi ko common room ta hi kitchen ta hi common room ta la common room di ki tho vek ding ya e ta ka kot pi ding la ya ma ai room khathin tin ta ka room khathin tin ta ka room khathin tin abang ai almera attach ding ka ti ya ai ki zeri va kan la jin ta ka hi ta ki almera in ta ki bang in tin lama hi ta ki window dei chu ta ki almera in chu ka ti ya ta ka le almera min tin hai ti dan che ya jeng chu yen la chung la ma le kha beng ka ping ka ting ka mang lai la mo amun hi ka gen gol khan anop ma yenga phone ke patai ne he the bek po sau lo kal ding ak lau ma yen golin masa construction ka bol na khato en tu leo chun alien thin hewa ajek chu kali ve la ki su khom se ga amun ni khat le de nga ya room nga ve le ya neo cha chai le hiti dan che ya ki pa ko ma enga ne nun la comment le ong yan nun la ong banga him wala gen khom git tingun bakan leo chen lien thoi dina tun ron nong sekin kating mo dan che ya hoi lo ikile update thing bozing ka ting mo nong le ne sak zel la in khatin again ala dik ma mai in sakhi ne na len la sumalut dan la unalut dan hi ne lo egola ne lo te ding he te tun ka chin tama ma yenga te chu kong ne no pian la ka yan golin keep supporting me mo ite ni itingun patia yan gol ki show off le bang mai du da hai lo ye le so ga gen lo ki den la ipak